Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega na ingukugwata ugeni ikiri nteto cietu ceru thaitha twiri tariki 4 mweri Jumatatu mwaka ni jwa 2024 amo na nteto iria nkureterete ni siasa cia Meru mirana muguka kumbuka mathikone ntere cia Kipkona Igembe Central. Thirikari ni ichiumitie bunene gukabanira na mpanga ya maitha kaunti-ini ya Meru. Akaribaga ukauni kukatunga kuromba thirikari ya kaunti gukinyaniria waki bwa sibitari ntereu. Tugakuretera riboti ya mwanya yegie makarika na nkwaga ya Chairiene muciine munene jwa Maua. Mwonanirio wetu wa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu chikambiria thaiji. Ni kiri mathiko ja Priska Kanjira ntere cia Kipkona na aria siasa cia Mira na muguka kuregewa kaunti-ini ya Mbua cionekete kumbuka bunene. Akiaria Dr. James Mithika noritie abunge ba Mbua kethira ni bo cietikia baikirwa aria mbunge rwa kuringa Mira na muguka marubuku na we Jacob Mantile Anthony awe augite mtu uria ukuregana na Mira na muguka eta thokone nebere rutere ruria bikwenderwa ende aekanya uria ukwenda kugura na kuria nuntu mtu ari na kioto gya kwithuganiria bangi baraba gukarikio thurano giki ni amwe na munini wa ngavana Mutumanto Ithinkia Nicholas Chabari na Rugono ru. Sasa ni wengine hata bila tulikuwa tunaona kama iko mbali. Ndeto ikonenie na kinyamara kia kirumirite kaunti ya Meru itiratiga kwarua akire mathiko ma Priscilla Kanjira marima kuruthiritwo entere cia Kipkona Igembe Central. You were simply the best. I loved you so much, I still love you. Ura aritwa imurimo wa kansa na arakinya munini wa ngavana atwe Mutumanto Ithinkia agwetete ati mathina matigitigite kumurumira. Ni ruare Mutumati kwirwa kinya kwa mukoke atura kethira atiraringa thimu kiri obisi ngavana kuibwa baba inge bakiwe ndathekerwa kibungo kya mucie ni mauni kwa mwekuru mbithairande ndererwa ngatura Meru no ntukinyare mirera ari na public participation tweweta Mombasa ina on nteto cia umire na ntekwenda kwaria nteto inyingi indarere wita Nairobi na ndena maoni yarangita kurita ta mutongerio wa Meru County Government no ntuteo Meru County Government yorikuo the chief officer the CEC the deputy governor the directors the anybody wagu iborotete ekiara kiri mutongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru nontu bakuria kumenyera muno mantu makonenia na kuthingatiria murimo wa kansa urotwikite kinyamara ntere ino. Cancer center ya na milioni 500 jambere seyele buri godona milioni 500 yo kwa nyambene. So is a big problem na cancer center ibe tayari na balende nya kuja kwa sibitari lakini bagete approval kuma thirikari ya county government of Meru. Sibitari twe nyambene ya kiro kintu kita wa cancer center kenda ntobeto bayo bae tubaeta bakabwethro utafiti bachunguzo bakadhivya screening bone kana bena cancer batiritweta kura kenda batea kwetu tiwankia Priska cancer weke ya kuminywa stage 1 agethro moyo nyarware so yo tometa Priska kwa imuntu mo bwekire tene ara uretoka wira Mwangasa na arua cancer center mutindwa ne mami completely na muntu mwake daktari omondene county ya Meru on the right oncologist para be specialist ya manto ya cancer ale omwake ndene Meru county na resign le meri 5 ethiri na you working conditions na wankuremo na nkuremo kabisa baere ba clinical officers ba level and diploma ba manto ya cancer baiterwe cancer center by Kwendi dispensary na gotendi dispensary ndene Meru county inability ya gutegera mantu ya cancer yet statistics iruga Meru ino mulimo juingei negembe juingei na itokwenda toyoki atua ya tongeria ba thirikari Meru County Government
ndi deputy governor wa thirikari ira ndi na njukumu thirikari the national government MPs betu twina njukumu kuria ntaira kana kuria answer kana kuria ndawa ya murimo yoyo kabilite Ameru sana na muno Ameru bakuma ntere isietu cia Igembe na ruru ariro konene na kemera na kinya kya muguka iro aritwe ebonene na maruru maingi kire atongeria baba kuri kya thoni giki andu ya mera tutikwenda direct muno bibi ekire mera kise kero bungi ni muswanda yoetere bungene tibwo so tukadirect muno mera ni akiyetu bedro batikwenda mera yeta Mombasa baba ature atweta thogoni bete atia ibareke kuria orogwa muguka iyo muri tweta thokone akaura lakini kutothiretie te Kenya tiyo agi turomia merege agoromwa na muguka renge twiromia Kenya yonthe ntugu imwe mantu yau yatumite mheshimiwa batamama ambunge betu bonthe ba Meru bakilubi nikienda bomba kuona namba ekwana ya kupinga mtu witwa Owen Baya nonto ni muntu thirikari na ni muntu wikiameneka thirikari kwa kupingana na mtu ti mantu musetho antu betu anaba mwathani kwa iyo sababu ire itumire aria kukinya bokeya kuwerwa muno na Meru kana antu bembe werwa muguka yoro wana jua thai 74% ya antu bara bonde bakwendia muguka Mombasa ni antu betu bakumembe ao na bakibuko na bokenda babatala antu bara Embu County antu bembe bete bara Somane Embu iyo baura lori ekomi na lori nyanya ikena mu Mombasa si muguka na iketa Northeastern bakibuko na bokenda babatala antu betu weta muembe weru andwera ekuruwe muguka ambunge baba ekuthai iba ndi sheria mbungene mera eri tokenda wase kulevya sina kanda yake wake list ya intabia korea na ntokinya zaito kwa ri mera yake list ya nakanda na mbunge wetu no kabakiri mbungene wewe mtoana bakavilo gabetu tantonga shetani ashindwe mwakashwa kore nchome MCA kore muyumbe kore governor na kore pre baba Mombasa ndaeta bara we barendo chamane na president bate kwendo chamane mwane tolentore bara ba Embu bete ba chamane ya president babu ibo kwenda tobuka matatu etababu state house bo chamane ya president bo mwera mirenu etemwiro bithika lentore toterwa na ma MP betu non tukinya MP arabari National Assembly it is a matter of majority to na ma MP kenda ke ma MP kenda kuina ma MP over 29 ke limbi baka over 200 imbi ke limbi baka kuna baike ora tukoria kioria na ora tukegemea nontu no watelete kinya ma MP bara majority I president wae na twere president wetu murayo kuona thina kinya we akuona thina me kinya twena block yetu it's an economic block ya county cia Nara ba tore Meru county tore fall under gikundi kia block yeta wa Sereb ire ina Meru county Tharaka Nithi Laikipia Nyeri county 11 itongeretwe ni Mutahi Kaiga iwe chairman wa that block yeta wa Sereb Central Region Economic Block dera county za pwani zikaria si block na block yetu ire kwata kwambiriria Mount Kenya yonthe ikiri tatuwe kinya mama ate kwaria na chairperson wa block ya Central Region Economic Block aiko kana nirira area rekwareriro mutayomba kwaria batu turea Meru ri no atwariria twene kyo kiuria kinene tukuria nekyo kiuria kinene tukuria na kiuria kiu kinyire mukathe president wetu wa Kenya that makanisa kayetete kuingwa Meru boutiques kasietete kuingwa Meru hoteli kasietete kuingwa Meru sukuru ikaingwa Meru nte kumenya mu Meru ni naetete nende kwina mubunge wikete kinya another bill in the assembly akiwa kimera kya mirare wikiritwa kabisa kire sheria cia Kenya kikirwa kire classification kira nakanda
emekirite kiri dawa cia kulevya. Again abunge betu ba Meru nikenda kinya baka wikuringa kura batumba kukirukia kana kupinga biliu oroga tutethia no loi te rais wetu katwere antu ba Mombasa mantu a Mera ni mantu a sheriene Mera gwireta ari number plate yari garete nambi Mera nero number plate ne thirikari ya Kenya na mbunge la taifa no tomba kurwa na sheria Kumantere cha Kipkona Kibe Centro Peter Nicholas Chabari. Minista Woremi na Ndeithia Mithika Linturi augite thirikari ni ithiritwe kiritaniria bonene kurwa na mpithukiro cia maitha kaunti-ini ya Meru. CS Uju augite thirikari ni aretire utiabwa drone region tubonekete kunyia makarika ja waga gionde ja gutabarikia aretie kagita kagutirimana na arimi ntere cia Luma Tigania East. Waziri wa Urimi ya Kenya Mithika Linturi wete thirikari ni ichumaniritie wiko Kariabwa Ndeithia na Karibando andatia kaunti ya Meru kendo kinyanithia mibango ya ukiri urimi bweria na nyama. For the last 3 months amjasikia hiyo maneno. Ama namna gani bwana MCA? Mpigie serikali makofi sababu tuliahidi ikafanywa. Rais wetu ameweka mambo ya usalama mbele. And I want to promise you again. Hakuna wakati tena ng'ombe zetu tutaweza kuibiwa. Hapana, haitawezekana. Sababu serikali imeweka mikakati ya usalama. Vile vifaa tulikuwa tunavyotaka ili kuweza kupambana na walaghai. Singine silifika, na already some of them have been deployed around this area. Tukiweza kutukisikia iko maneno, drone inapanda juu, inaangalia tunapambana na hao watu. Kwa hivyo ninyi, kazi yenu sasa lisheni ng'ombe yenu. Serikali mikakati iko, tuko na ile mpango ya kuchange breed zetu za ng'ombe, tuweze kushalisha maziwa mengi, tuweze kuhakikisha tuko na ng'ombe za nyama. Okaitene kauli Linturi na yukite kanya kakwareria mubango ya thirikari ya Kenya Kwanza ukinyanithia mubango ya Vision 2030. Vision 2030 imekuwa ikiwa implemented kwa phases ya miaka 5. So tuko the last phase of implementation of Vision 2030 na hii mwaka wa mwisho, hii miaka 5 ya mwisho ya 2023-2027 ndio plan yetu ya MTP4 ambaye inalingana imejia line pia na manifesto ya Kenya Kwanza. Tunataka kuhakikisha tumeweza kuangamiza na kumaliza njaa katika taifa letu. Kwa hivyo that is one of the major agenda ya MTP4, the bottom up economic transformation agenda, kumaliza mambo ya njaa. Yengine kile tunataka na lazima tufanye, tunatua vijana na ukosefu wa kazi huko Kenya. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha tumefufua na kufanya kazi kufufua uchumi, tuweze kuhakikisha create nafasi za ajira ya watu 1.2 million. Our target is to ensure we create job opportunities for 1.2 million Kenyans every year, and also to ensure that our foreign imbalance ya currency ya foreign exchange ama ya balance ya kipesa ya Kenya kulingana na zile tunalipa nje na zile tunazozipata, tumereduce hiyo gap ili tuweze kuhakikisha tumestabilize shilingi yetu ya Kenya. Na nontu bwetu Mikili Nturi, we must be able to finance government activities. Na finance of government activities depends na multilateral lenders, that's the source of finance, and the taxes that we pay. Kama tunataka tuweze kuwa na heshima kama taifa, ni lazima tukubali to finance our own activities as a nation. Ni aibu kila wakati rais akitembea huko anaenda akiomba kila wakati. So sisi nawaomba ile kondi tunasema tunapropose ilipwe. Wewe kama Mkenya, toa kondi, lipa kondi. Sasa utuulize maswali kama serikali. Tulitoa kondi, pesa tuliwapatia. Ni nini mmefanya na ile pesa? We want to be
accountable. Atungeria na siasa baraba kwandamene na waziri Linturi kiathonekea wikira musingi yo wakibwa nyumba mucamanio chukurwe primary Loma irai wondine Muthara tigania isti ibaikete wirane bwa kuwata Linturi mbaru mwanka muthia no tebinge byane ya muntu enu ruareka tukwaria Kemero tukathiganira lakini weta tukanenkerwa muntu akwaria Kibonge inya ng'ombe cietu cietairana mantu yange twaitwa mworote muntu amenya buraka huwa airi akiura wanyenu tubokwa rimwe ne antu babaro amirite ku na tutukira no tuoto akira waziri ndiri anyuma yako ndo tembinga na nviti nyende kalomati uteloma durani meku ko ginyamba kauambuka baka wura ka bonde bawa batenu tambi nyumeku okaitene kaumu siasa oguntuko Enrinkure uraitikene muno ya baita na tumiriti ati akarombete kyo bunge bwatiganisti kithurano ne twitite netike ati yani east ngakiromba obora ndiombi ndiomoyo tebwo ndikiromba tuko na muthanya kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Akari na atongeria kuma thirugaiti ni bachumirite na wingi gutariria kurega kunganirwa kwao ni thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa Rais Ruto ni bamenerete kugairwa kwa milioni 49 kiri uthondeki bwa barabara ya gwita Meru National Park bakiuga mbeche ni nkai mono na murandi jujuju tirambiriria kinya nyuma ya ndionge ya Rais Ruto ntereu kingi kiria bathuririte ni wakibwa thoko aria baugite kinya nyuma ya biashara kuthamwa gute utethio bona biashara barana ndi bakunyamara kwenderia rungu rwa miabure na kwaga nto aega gwika into bia onto butumite mwanka wamba bongereka ura mwana tukarinda tuyana tubontu bonge igikaro kia mbunge la wananchi ya Thirugaiti gicone kia bunge kia Igembe South kwariria bura thirikari bateyaniritie kiwitine na mbere buruni barabara iria batwiri kurombwa nayo kura ya maua kwina Thirugaiti Mwanga Park tutirimanite tukibuya tuteaniri nonto bwa proposed budget era turonere ritindene national parliament ekiarire cia mantu barabara ya thiru ya imbesa milioni 49 njirera ya tumire president yare ya thiru ena ndeke 5 na ngari saitia manele na to promise barabara eumpa in July ekethire bu ni yake yete kururanio politiki digire nara kindani ende ibyo tukwenda kumenya okethira kilomita imwe bwithaswa na mbesa 75 million mbesa 49 million ciomba kubwithia antu anata no kia kwithira njire uni etumite president eja na ndeke 5 na ngari saitie manele kabakire akwo ya mbesa ikaria cia tethia wa Kenya barabangi no nto na tumirite over 100 million kweja kuthiulunga Meru yete kwa na njira ya thiru ni amia 49 million koka bakire akweja mbesa iki akweja ndone budget tukarairu kinya milioni manele yu ya tutethia barabarene tumu president wetu sana na John Paul Kaire nonto ibare ya mweri juele mbere korongo karagatirarerua ni ati barabara kinya tuteri budget tuwetera tweri mbai mweri juele contractor kwa hivyo mheshimiwa Ruto aroreke thianteto isi au kinyila umenye we murongo na Kenya bakumenya we murongo na ukujira we murongo na tutetegeria kuendelea kaswa batwe ti barabara kiba kuibairitwe nayo kinya thoko ndi umwe biashara ya thoko ya thiru batu twegire twarwa nyentara cietu tuturienja twamumura tuturientaranja na nyeto thandiko twaito turiene nyinto bietu bionthe twaturianja tuturianja thai kabi kumaramara kabi kuijwa tote kubwithirwa ora twerirwe batuka tugurinya mathina no ntubwa wasiginya na tuwiga into twatuoga mataginya kwitha kwa antu nau nya nyumba nau no tukabi kuijwa thoko ni turiarite sana ni untu na matoya wa kuthikira John Paul auke mathikone akiwa na tera contract athiru na thoko ni ambiritie wakwa tayari riu kuri batuririwe njane intobyo kuri bakiwa lamine terine intobyo atwabi maramara kabi kuijwa no ndobitena security kwana kwa hivyo John Paul ingwetu akiario rongo kabisa umapio na ito digeza isi arete aka toya atwa thoko milioni 50 nyetha John Paul no wire auke milioni 56 raisi ure 50 tudikiretie itori arisa no ntwathuri yagato thulumi wi yagato meni iyaga to te biongozi
na ntuku imwe indauirara tukuingiara tuti viongozi atheru na itwite kuwa atheru yake ti Kenya. Bungi ni cukuru ya Kiubundi ya Kiririki ndani iria yatejanĩrĩirwe na Nandi barejana mukana kethirwo thirikari tibathikiria maandamano jagacaca gĩcigo gĩkĩ kĩa ubunge. Makata yetu turejana ki thirikari kuma obisi ya John Paul twitite mwanga ki president ati kukiotwika proposed budget wes 49 million ni ekethira yiki budget yekiluka ntuku imwe bande budget yethira athiro yonthe tuketha twina maandamano ya manene twita obisi nera yakilisite president mawaire ya DCC na tureandamana every Wednesday na maandamano yubagiakua ni yara yethira ya mucetho yari thaira Jumatano yakongoswa ni akuruba kwanjiria miaka 60 wita mbere Jumatano wenge yakongoswa ingekuru cia kwanjiria miaka 70 ewenge yakathiata youth. Dennis Mugendi, Weru TV, Athiru-Gaiti, Gembe South, County ya Meru. Akariba gakauni kuma wodini agatunga ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kurikiriria waki bwa cibitari iria yambirirwe gwakwa kuma mwaka wa 2015 na mwankira Nandi tarika. Akaribaba baritaririria betaga ngendo indaja mwanka kathanga shini kenda kugwata otungata bwogima bwa mwiri ni bakuromba Nandi thirikari ya gavana Muthomi Njuki kubaririkana na mirandi ya witi na mbere ta wodinge cha kaunti u. Paul Kabithe ari na nteto eje nkuruki. Na kariba kauni wadini ya gatonga Tharaka Nithi baraba kereo baugite bagwakirwa dispensary mwanka 2015 thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi. Bitari no ekithiria mianka ngwata kenda wa bendere nkukaba ngendo inda ya gucwa mautungata nyomba ino egatura iri gikurungu gia guciarira ndere na nkou. Muthomi Njuki kuthucia tamu yake ni ogo cimitare gake etigere nyamonge Tharaka Nithi county etaruthitwe etaruthwo renovation. So ogacheka kanjoro cia brocation ga kaunti cia brocation in fact twatero kabisa completely. No ntobwa mbere Muthomi Njuki no atongoretie mantu merothi ndeni ya Kenya ari ngavana lakini amwe no guna kuriganirwa kana wananchi bake bongwa ndeni ya Tharaka Nithi county wego ntobatakinyiritwe na fiembega ngendaga gwantu wenga kiara kwa minda kiwa anginda aruthire gento kia mona Tharaka Nithi county anga daktari batigomete kinya korea kugema kwago ibora muntu agokuthuka tikare yo kwatika atigate mushara wake no ntotie gwerera ko barutira okaya kuwa kere na bata na wananchi nero thiagwe karabwega imbegiretia kasimitare na kauni yojura tio gwata gwatia thenaga ana bari ajwa itoko nyamatia akaba korwo tweka matijwa anto batigira gutiara akabana bajwa yonka oriano ya to cibitare yake to ligaku imbe ko yetero dero tio to ligaku yo gonde mwana munini mono na inda ingire gutiara nonto totiena cibitare nonto matanete okagwa twena cibitare agogwerie no wegwa tukimenyaga muntu akamata ari tokuyaga cibitari aga arende baurite thirikari no kurukira gavana Njuki gutigiri bakurithire cibitari ino ni kingo bomba kurekana na kuthuguraga mirigito gwa nkuthe na kamuthanga na nkuruki kurithiria wadi ino ya gatonga kimaendeleo agwore otongorera te cabinet ya kwenu gwenio yonthe tigo acirika baga kauni cia brocation itokoromba na njira geteyo para nyamonge cibitari yetu ne yathirikerwe na ari abwega muno akamatete ngari cia county cionthe ayete kuraithona na ta cimitari ni kari athirikiria no kaya kwigwa ICC yomba na morie mbecinu na baorie mbecinu atumire cionthe cia atumiri kiruthata no ntu ataojuria bura ayete kuraithona thaino imbeca cia thirikari rungamia itiena gwira no ntu itiena gwira cigacokerako Muthomi Njuki na torothia cibitari kana kanyo tokogerwa tokareta ko abutu tokamuringagira kura gwatetheke tio ture nana bao tonyamaria bajwa totie cibitari akube ganka mateiga kaka no tugo ngadi gotira mera barimanti ngero koroka kanda mwaka ikanda mantie
muthomi njoke na tuoye na tutethie wena tutethie ara tutethia Mũrungu arĩ igũrũ na thĩ. Kuma Gakaoni wadi-inĩ ya Gatunga nkĩripotera Ũhuru TV Bituo Paul Gwakabithe. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Solution Housing and Investment toko watogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ireo kwenda aja Wega Estate areuga chonera kirima kia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukariabo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera ridhongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate nindariki ya kumia kikuma na Nyuki Town. Njoi gwatire plot na magurija tikuinyeria mubukojo waku no uchonera finance ukurukira Solution Sacco ntubo nteto nkuruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy Magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto ire Calcare akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro. Nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama mabate. Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Ngechokera na nteto nkuruki iriene ria ngutu gontu iriene
ni guntu kumwe taunini ya Maua haria kwithagirwa na kuriana kwa ruji na aria akari bonekaga gwita gukaranda iria bakwenda kunogokia mathuganio kana kinya kuringa mbicha amwe nabo antu aja ni kwithiritwe kugikujirirwa mantu ja mathuku jario antu guciuragira guntu guku kinya meri gutewa nyuma ya kuragirwa guntu kungi. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi ni agutumurikira rugono ruru rwa Eriene na njira ya ndene na giki ni gichunje kia mbere kia riboti iji ya mwanya. Ngono cia mwanya na cia kumakania cia Eriene mucini o Maua. Muntu ejire rukiri eja arunga mau kukarante na kuigera rujini na kuonekana ginya geja karante altangua atoga atiwa na kabandre kana o ira ureke na me kwina mairore u au kumira roene na mana mongo ira je kwa u uire mwake na mirendre ongea tete wakwa nwe roi rwa mukuchia rasta na unkumakwa pamwatia ni iria riri gatigati ka mucio Maua gicione kio bunge kia Igembe South. Iria ririte antu babaingi bamwe akari na bangi ageni baria mirite jagwaku nyuma ya kurerwo guntu mwanya mwanya. Eriene ni antu bagoya kunywera bangi bauma Maua narora tauni bagia kunywera bangi Eriene narora na ginyo malaya nibo baingeria Eriene na uko tuteno usalama Maua tutore ekoro tuteitanira ciao kukinya thaile tutomba kuitaniria o no ntopo kiramba barabari ya Eriene ri iria jaleja thithikaga kuwa kujona akaruma biara na wakuja igua akamaka na kurigara imbio itaga na mbere Eriene riri gukara ka kutuina ciongwana bikorito abye mundu tutubielewa kethira koi bobe ya kubwite michamanio Eriene go tuko ntuika gwa baba na uwezo bobe ya kubwite michamanio ite gobua o ya kurita ciongwana ito ije kwitha kuna madhabau outers na madhabau jara jomba kwitha jagi operate limwe na limwe jagatuma jambiria gwetia sacrifices na madhabau jaijo tukugatire rieto nere anjeso kinyeke ya kwitha jari madhabau jo kere twimbio Eriene ritubati kuraga antu aikyo tuijita kugatire tutubati gucoka traditional tutubati gucoka kuthithia mantu ja twathigia tutije Jesu na tutirije Murungu itubati kwithira twena mishingi ya kumenya kwina Murungu na into bira twathithagia rira tutaiya Murungu bira twaritaga rira tutaiya Murungu tukarita mburi tukarita ng'ondu tukarita into bibi inge biako yongwana bibi akorokirwe nonto in Jesu araritwa kigongwana kimwe na kia mwisho gutigongwana bingi tubati kurita kaumo karito Maua ni gaiku akarujiruru gaiku na imbio itwire kuma kiambirihiria ituthikirite ngono cia akari kuruba gukurakura bari na kirira na kinyangono cia nthuki mwanya mwanya kuringa na untwire bwa amiruba miena iji ya Igembe na Nyambene iri onthe ita wa Maua lakini irokone utiro ya bwa town ita wa Maua na rietwa Maua na are umere batomba kumenya yitwa Maua inimbo mbako ya kueleza historia ya afterwards rietwa la Maua akwe nture miunde nani akile tu ewengene akira ngondu rietwa Maua ibabo kwa laishena mwene rietwa Maua lira itamamba nontu no wamba koto bapiro baambira rakoti ri thai betara nyumba cia IBC ri abera twitiia ukwina Maua ikwari na Maua ya ndio baeta kieni ne kirara kenda omba kuita mamba ku rietwa Maua iwoni nontu my father warietire Maua au ndio andite Maua nio kwambiririe rietwa Maua my father ari
wakoti iria cia mbere cia Mungeretha no amba court of appeal mamba ya amba yonthe ira ya amba kiama kiria kia Barasa etagwa Leishena na njire nkwi tauni ya Maua mucungwa atenda wa miaka Maua bigagwa yenda wakwa kioi kuringa no bigagwa lakini kurarema no ntubwa antu batenda mucunguri safu endi bare yarakata au ndio aikwi ya iro ya ere Maua nduka irambia wokwa antu akuigara ruji Maua kinyana awa kinduka ira kuonde na ula mire kwari ruine erimba rira la mieka iro 1980s iro kirima kiki enjirwe kuratwika methe tuyenjwe kenda ita ukiria nara ira barabara nindi ituri nyo barabara mbere ira ya ni 1980 enyo meniru ndira ya kini Mungeretha mbere ya kawani achiari beto bakiwata bakameka na maiya antu ibakwirite amo bakonjasho na kwirite onge onto kandi na kwirite ara twitwana mwekuru wanto na bana la kwirite ento ide wa MCA ide wa Mangiriti nto kumari no akwirire kuru iruro rwete antu bamana no ntumukuru abu kwana kwa we akwira kuo na mwana kinyakezo aina mbo itekaria ate abu yeto kwira kwa inatu kwira ruine kenda ntu be yakuwa ato wikena icho anga atore na batire ikachi yako ariuka antu ibareke mechelo kinyamurungu no ntu ibachethete muno kuwa ngwikena icho yari endi moyo muchokeria utibyo byarere au thirikae ne ndiro na mantu yau bobo yapio bathithie ndrini njira tiari kiro koge kya murungu ndaginya siboro mbere nkunga neinira wani nyantu baratanya sibwetu ntomugambio kembia ndi ukendia riene kiro ko kya murungu kimilege gendelea nyera nto beto tano bekinyangere bateyira riene ati Niria rikwirikanire akane nwe gutonyerwa na boka lege kuthigatira gicunci kia biri kia rugono ru kumenya ni atia gwakaraga bobo unwa na ure mwankana ndi kumbi gukara tontu antu bakire ku na bongi mibango iriku thirikari iri nayo. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Bunge wa North Imenti Raim Daud ni ataririte rwaria ruria athuranirite na ruria kagitaga karuri mbere ya seneti rweterete kwarirwa. Raim ariuga yendekithia riawe ni ria gutigira thirikari ni gwaka ikaro bia gutungatira nyimba maturene. Raim ni achokete aromba Meru gutigira ni baguchunku Nairobi ria bakurumia ng'ombe ciao itikethirwe na umu iria iretaga ugwati bonene bwa nyimba. Kulingana na mubungu wa Imenti North Raim Daud Kenya 2040 ni batijaga meo mwaka kumania na murimu wa kansa namba nene ikilingetha na bala batijaga meo yo kumania na murimu wa corona untu buleleu bobatele kujukirwa no ritobo nene. Mubunge Raim akiuga muswada wae wa corona kansa ule webunge ya Senate kwa thaino wina moronto wa gutigira thirikari ni gwaka ituoja gutetheria corona murimu oju ndi maturani kenda gutetheria antu gusunkuno ile gatene mbele ya murimo ojo ukora mwili kienda bomba gutiritwa. Bili hiyo ilikuwa inasema serikali inafaa ifanye Cancer Institute na pia iweze kuandika ifanye training ya watu wale wataweza kuangalia hiyo mambo ya kansa na mambo zingine, ndio tuweze kukua na funding ya kutosha. Ndio kansa ni number 1 killer. Kwa mwaka tunapata karibu 40,000 watu wanakufa kwa kansa, hata ni zaidi ya COVID. So inataka iende paka the lowest level, watu waweze kuangaliwa kabla waingie stage 3 ama stage 4, na serikali ifanye more training ya oncologists na zifungue primary health care. Kulingana na mubunge Raim muswadojo ulendo rigitani bwa kansa burungamirwa ni thirikari amuna mutaratara wa gusunkuna murimo ojo wekilo mitandaoni. Kwa saa hii watu wale wanakuja kutoka mbali wanakuja paka Nairobi kuchekiwa, labda hata hawana kansa, so watatumia gharama nyingi, na pia wengine watakaa tu nyumbani watafute pesa ni ngapi watakuja Nairobi. So wakiwa hata mashinani wanaweza kuangaliwa na daktari
aangalie kweli huyu atahitaji kufanyiwa x-ray ama nini, ndio ataweza kumwambia. Kama hana haja, hata anaweza kueleza community health worker ama wengine wale health workers ni kitu gani waangalie, ndio waweze kusema kama ni kansa ama hapana. So hapo inakuwa rahisi. Amonogu raimna ulitia Meru gutigira ni bakunenkera ng'ombe ilio biega kienda kuebania na murimo wa kansa. Unajua nilikuwa nadhania Meru tuko highest, 25% ya kansa inatoka Meru, lakini juzi nimechunguza, nimeona hata kuna mahali nyingi kansa inatokezea. Pia juzi nimegundua kwamba kuna aflatoxin. Aflatoxin kwa maziwa inafanya tupate kansa. So lazima tuangalie zile feeds tunapeana kwa ng'ombe na maziwa ile tunapata ikuwe haina aflatoxin. Hiyo hata madawa kutumia kwa chakula ndio inafanya kansa izidi. So inafaa tuweze kuregulate. Kumamuji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathenya. Sub-county aigamba ng'ombe gwa Kagita nithiritwe rumiri bonene ni wongere kubwa na gutachukuru hatongeria na ndene bakuromba chiari na kinyagwa timbaru bangi bakithomo gutigira na baba bonde ni bakwige kwa gukara chukuru mwanka bareki miareje kujeri chukurune ya kabari yange aria kumirete wirane bwa gutethereria chukuru eje kwanjiriria kurarwa ni aritwa ende na bisi ya maguri janthi mono Samogeshima katumenyithie nkuru. Ntugo ya kuonania ontwere chukuru ya primary ya Kabariange wadi ya Igamba Ng'ombe jitigitwe ni MC wa wadi enu Njeru Ing'ara, MC wa tene Millicent Mugana uranguruki akwenda gitike mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi na Daniel Rugendo kana Kiremba ura arwagira gitike MC wa wadi enu ya Igamba Ng'ombe amwena atongoria bangi baingi. Ugu igwaridantere inoche Igamba Ng'ombe chiona nitike wango kinene kia arito barabateja gachukuru nuntubwa itomi mwanya ara atongoria baba bauriti achiari amona agiki barabangi bakithomo batetherie kuthiria kinyamara giki ana betu na aciari betu gutire gintu kiega nthino ta kithomo ikio gitimaga nkia na muthini ana bao bakara methani imwe kugi ndukira raisi muno ge mbagutethia nthino ikithomo menya ciari bakwa kithomo no akyo weru. Education is power. Tisa sawa? And education is what? Is power. Tokaga power, tokaga kithomo antu beto tutiegwa twina untu tukumba wikumiria. Hemde tio tole antu batharaka ntugo ikumiria mwana weto tweta wa Kithure Kindiki. Ale super CS arare na kinde twa untu bwambio wa kithomo. Utongoria bwa chukuru na bu bukirigagira kwambiria boarding ya Marima nthi iri na mathina nkutho mawagi bwa stima ruji barabara imbega ya ukinya chukuru enu nyomba cia kimamo irachi amona biorobia kugana tande ndaya nkare kinya kugerio keroka muronge uri ari ithina ntheri aciari betu bo kuona bwatu ena thina gontuku utie kintu kingi gikaomba gututethia aciari betu tatiga tuthetire tukagwatanira njara tisa sawa tukagwatana njara aciari bakwa na kenda bomba gwikirwa cukuru eno stima ena stima roye ro mutino gwata project karo thingatirwe na inyenene muno nonto tigo twegwa na siasa kana na siasa barabu athurire wera yao after 5 years idio bakabochokera kuburomba kura kaire kwauga tukuga antu baraba peto wera akuruta kabaruta wera for the time being kasi acha ivire kanto batie kuringa chiacha siasa viranto bakage tata nderwa chukuru eno yenana 350 ende bioro ibigana arebo tiko vikeretie ibigana ibitano na bati bwari bakongwa bati kwewe weno irasi bioro bigana bioro ekomi ende tiamboere Millicent Mugana wanthe goyo arongia orakwenda gitekia mama county Tharaka Nithi county egekinya January ya 2025 nkaborogameria modern toilet yena tiles
netangiria kuthamba njara kabari yange primary ringani mpena nkemi ikagita waku arakiremba aurite atongoria bagichecha banterino gutetheria kwagirithia maguri maimera bira bitethagia akari banterino kuona mbia cha kuwatira utoro bwago menyende wana nto baiko ibetania baugatere wewe mayani matiko theterwa kama mbaya ni mbaya na toriwa wewe ndengu itiko theterwa kama ni mbaya ni mbaya okido kona Mombasa anto bamerwe mndeka bakothi kwariria miraya o Mombasa tigo tori anto pamotino kana begamba ngombe iba watu thetagira munya wetu iba watu thetagira nchugo cietu iba reko watu thetagira ndengo cietu Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka egamba ngombe mbita wa Samuel Gashima. Abisa bankathi ya iguru thirikari-ini ya Kenya Kwanza ibakinyite kaunti-ini Embu kuruguria mubango jwa thirikari nene kukinyaniria muoroto jwa kioneki kia Vision 2030 MTP4 iria ni mukondo jwena igakinyanirwa gatigati ka mwaka jwa 2023-2027 aria thirikari ikarumira gukinyaniria waki bwa nyomba cia maguri ja nthiguru kwithirikwa na bia kuria bia kung'ana nthigurune ugima na kinya uthondeki bwa into aja nthigurune antu akuguraga ome. I want to commend our governor and the leadership of Embu for the stand that they have taken. So the matter has not found its way to me. When it does, I will look into it. Even listening to all the other parties, there is need for everybody to appreciate that it means so much to us. And maybe let's not try to demonize. Let's not try to demonize before we have the full facts, particularly scientific facts on certain issues. Musiasa agitonga Bongo ni arombete irabu bia mubira jwa maguru kwithuranira ni untu bwa michetho ya uchore iria ithengerete akiwa kuri Bobati na BNB biega bia gutetherwa rigi jaugite kenda kuringa njeki biewa bia nthuke mbithi agatigira kugwatanira na atongeria bangi na guchwa ntaira ya BNB. Muchiacha agitonga Kaburu Bongo augite kenda gukuria biegwa na nkinya taranta acio chethi bwa mubira maturania yuthi na nkinya nthuke mbithi no nkinya bemenyanirie no chethi bubu warira kuga wagibwa bieni na guntu kwega kwa guchethera Kenya mara kinene. Tunaenda kupanga ligi na nimeambia timu ya Weru bedagathage baruthe exercise ya kutosha. Kayono dio stars wako fit. Makoli muko na kibarua kidogo. Bodi baruthe exercise. Nembije bwe na challenge ya kiwanja. Na neto alombete kiwanja kila kiara makoli kila ya Kenya Forest Service. Tutafuatilia hiyo mupeo hiyo kiwanja. Aritie kagita kamichethe agiuchore akajiunduthi na makuri kajiunduthi egaragaritie makuri mbao 5 gwa chiri timu ino cionthe ikirigagirwa guchetha mubira kiri machindano ma mashunja marakubariria lakini emo mene tukabushura karagita kenda kieni kigitate kimariru wega tisaso so nkali na tongoria bara bangi tubushure kieni kenda bomba kurutha exercise. Weru nyinyi hamuna shida ya uwanja. Kindu kirepo kwenda ni exercise. Na ndabwira bwena mieri 3 ya kurutha exercise. Ndio tukutane mashujandi. Bongo ariuga tire na ndo ana mutongoria no riku na kwoguo wonthe okuigua akagwatira kana gutetheria ayuthi baba gukuria biego gutire kimugiria. Mimi sipigani na kiongozi yote. Yule anataka kusaidia vijana kuja afanye nini? Saidia vijana, lakini siasa ya duni, siasa ambayo haina mwelekeo, mimi hiyo na hakuna mtu atatisha mimi. Kangu atakubwira ukweli wa mambo. Ni yote mtu kagethate. Hakuna mtu atatisha mimi. Mimi kote mtu mama kwa kote mtu ndeja kwa kote mtu mbeka kirangu ojia ama namna gani?
arikiritie na kuga cukuria gukuria taranta igintu kia baita maturani kenda ana nkinya yuthi baingi bakaomba kumenya biegwa biao bila bikaomba kwithirwa bikibachwira mutu. Kuna mzee mmoja alisema we need a talent academy, na akasema kuna kiwanja iko hapa Mudhambi hapa chini Kaitika Kaligini, kuna kiwanja iko hapo. Mimi nikiwa mjumbe, hiyo kitu ya kwanza nitajenga stadium hapo. I'm telling you, because mimi I believe in the youth, because hawa vijana wote wengi wamesoma lakini hawana ajira, hawana kitu ya kufanya. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto chietu cheru thaa ithatu tuchemanie njuru kiri ndene ya mubango jwa kugukia. Mbeta Maureen Kinya, muonanirio twa mathithio Maureen Kirimi. Good night.